sente triste o enhira hari igreja laran mamuk, ia missa domingo benhira la haresan ho missa lorombot, hanesan Natal no tinamfong, nebe serani sira na konu he igreja. Tur observação jornalista televisão Timor Post domingo lorn 5 fulan janeiro tinan rihun rua Ronald Racing 5, ia capela Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos BK, suku fohailiku posto administrativo Haturu, município Inaru, igreja larang quase mamo, sarani itu andet, compara ho missa lorombot. Amo celebrante missa domingo, Ignateus NGO senti triste tebes, hare situação idane, nune ihene humilha husu basrani sira, labele usa maroma kanesan sasan, no ba missa laos ihe lorombotet, mai be cada domingo tem que ba missa. Sema kotuk nata e mamabara. To liu neba. Solo tamasa e mamabara mahya ni mamabara. Mai ohi lamai tamasa. Morris na lafati. Ora bukan kausa, bukan sebisu. Morris na lafati. Tamasa nada lorobot pasawa. No sabai. Ora fila ba Morris na lafati. Mai ba ita Morris na fatin kalai. Mai ba ita ida de lao hane san. Ita barate basic hane san. Karing ita laba misa ita bele Morris tinan entusiastan utia la bisa ba misa. Mai ba ita ba misa kalai ita ida de lao hane san. Ohin ho hari ama uton de. Oh lao sudah saya belum bisa. Tamasa lama saja. Kita harus ada. Kita hari Katolik hadisan halu lot dulu. Kita label usaha baru hadisan sahasa. Lot mak lorita barat hadisan. Maybe kita label usaha baru hadisan lot. Lorong bot mai baru hadisan. Lorong labot mai. Baru hadisan kita ni bosok baru hadisan kita ni abu ini apa? Marumah laos sana. Kita dia beli honest tu. Kita lah beli honest tu baru semak kita beli honest tu. Misa domingo kumbri ya. Allah kumbri ada lah beli sadia kumbri. Lorong kumbri liu. Portanto, ia missa domingo dahulu que fulan janeiro tinan rin rua Ronald Racing 5 ne. Primeira leitura foi o profeta Isaías, segunda leitura o São Paulo e surat basrani sira e Efésio, enquanto evangelho o São Mateus. O município Inaru é Fifanya de Carvalho, televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto, atau tem informação atual dia Clio, kita haluha, haneham botão subscribe, like, halo comentário, no fahe tutang ba media sosial hotu.